Face up. Lucija Matić. Lojalna, šašava i srčana. Bavim se društvenim mrežama, sve što vidite na društvenim mrežama radim ja. To je to. Htjela sam reći sad ima novu kolegicu, ali kao još nismo imali vupa. Snimanje sadržaja. Okruženje. Spavanje. Putovala ili gledala seriju. Tako je kako je. Elizabeta I. Energija je to što smo jako složni i nekako otvoreni, nemamo nikakvih tabua, možeš pričati o svemu i odmah ti je nekako lakše tu raditi. CapCut. Paterna ružica. 5:0. Fenomenalna energija, toliko ljudi na jednom mjestu, 2 dana doslovno, ludila. Ne možeš vjerovati da se to dešava, baš je bilo predivno ko Emily in Paris.